Unang wat RTI uba Disparsing rani mentaka khatsan trik unai lor Hajar arpuar. Ulayo kajing ujor, bakadon kajing Kynnoh, bakidon kikali Riewshimet, kibasyu siat rong ban pinkela Taksi Kamai, bat ai Stiker yakini kikali, hakador shipau Hajar, Naka Tnat Pulit. Habakran shikla patai kubor uba Disparsing rani ulayut hu, ban nakaliang ka East Khasi Hills local taxi, kaladeban ujor syau menteri badai pen, ya Tnat transport uba dasakiat lamare, ban penduk pendam ya kajing ai Stiker, syaki kali Riewshimet, ban pinkela kali Kamai. Ula Kynnoh ru bakumnu Tnat Pulit mentah, kala ban ai biang iki Stiker, ban tak haki kali Kamai hakador shipau Hajar, klem dadon kamban siu permit. Hakajuk kapor ubat Disparsing rani ula yok ru ya kajing ujor, baki dan lai teli ki kali Riewshimet, bala penenkam daki Pulit, klem dadon ki kot kisla ki babiang. Halor bangayok ka komplain. Nakbabun kinong bu kali. Namar baki ong ba kaladon ka huri-huri abhamenta. Kung basikan mau ya pi hau ne banai bala deb na kaliang jong ka East Khasi Hill local taxi welfare association. Ka komplain jo minister halor kani kejing isu Stiker makwara kata ka corruption na po department na po polis. Te hadin bala komplain da kani ka East Khasi Hill local taxi po minister te dasakiat la ada ko ardam pensange na Stiker. Te hadin bala pensange ngam tip hadin bade kami biang ko ardar bansa mi Stiker. Kejing kali kalong balik kani ka East Khasi Hill local taxi ka pensange kani Stiker Kadaw bakalap ya kata kajing bamsap nene kata kajing Kynnoh bakate ka office du DGP ka bamsap nene ka shim ya Stiker ki agi fix Stiker ko nigam tai te hapo kajing alam jong wonder book jarwa de shag na te istom ban persange Stiker no isusi la issue bang Stiker hadin bali issue Stiker mental lai bana sai bana kalami biang Stiker kajing kajing Kynnoh ki pai ba ki ong ba hang te po office SP ya Kawei Stiker ki shim hadu shpo haja Klem kot kali, klem Thied kali thumai ro, mga mapiro bila bentik kali thumai, sirlong lokal, ai nomor stem, Thied Stiker nang te sipo ja pas Stiker. Te hadian bangalap ya kata kajing Kynnoh yang ibu mas cek kai yang makan out, government up ne. Ngasek yang mau bayi siang alap pun baik kali po sirlong. Du semolai sini sandeng sini borok kai sudong kidoni kali siang kiba ai rong stem kiba sik kali rong stem gumtu. Ndai kakali bagadi private. Hadin bala kali yo nang no kani Stiker ki ong ba Kynnoh bina po SP office. Ong Kynnoh na sipo Hajar ko. Kata kadi ka bamla mudur ba kinongpatan ki pen Kenya. Ngamtip kali ka ba sisani ka ba bakalan ring ba pit Stiker kadi bi ju Stiker ka ba ay na po SP office. Ang tin na po SP. Te kani ka wara ka jing huri-hura mentah po hiwi bahabro ka asyon nomor bali kitu kali ke ba siuhok ya kot kali dal laibo so boja sistem sauko hajar sistem ndai kidon be kali ba khamsiu ko ri tang na kada ba kisiu ko hajar ngte nda ki yat mon be kitu kali klem permit ki yat harta ka jing siu ko hajar ko Stiker dikata ka de ka ba lada ki Pulit ki alam ni kam ka basniu ka de ka bangi pa iba isa akalango namar ba hang jing siaw Pulit be banyalam ni ganti ba ba nei kumba i kan report ka pau ba Pulit hi alam ya ganti ka basniu. Kindly provide me information as to why the traffic police of East Khasi Hill failed to check the self-style local taxi piece with fixed Stiker in front of the windshield. The hingnik juba ki ong ba strictly instruction has been given to the in charge of all the 7 traffic branch along to conduct checking of vehicle on daily basis, especially local taxi. And if found strict action are taken as per the provision of the law. It is to be even informed that recently the RC number of fixed Stiker has been detected and action has been taken against the violator. Tangmod hangni ani ka adon kajing ti action dian maka complain mga ba kadon gum kata te da inform nga ba lightly taxi hadu menta layo tai kali ki ba ta dak taka Stiker ka bu ai nang tay kata ka dos ko ja te kani ka de ka ba nga ba nakay jo nga activist nge thu sipi ba ki Pulit lale kam ka ba kumukan no ay ka kam ka ba bean ka ba susim ni Stiker sipo haja la de hok ba ka tu ka East Khasi Hill local taxi po ka ngilam jo wandon jarwa ban penge ban pandu is ka sipo ta sipo haja ka we
tang sispa ne sia jatui ka operational kata de bonokong ka ba ar ba de ka RTI ba ngayo ne ka de ba ngayo ka complain ba gidon gi kali jong pulit ki ba shaking man kasni ang te po numer ba kita gi kali pulit ki de ka number ki de ML05D Riu Khandai ka de ka auto standard Kawei ba de ka ML05E Riu R Highway kata ka Swift Nomor lain kedai ka F Riu Not R Khandai kini kikali kedai kiba syong de ke officer. Lisek keling. Te hadian mengayo komplain bong ba kani ka jingsek kali ya di Pulit dah kini kali. Hadian bagi syek dia ka kali dong ki kim don kot don sela. Kim siu kaza. Te ka jingkali kelong dah ki polis gile kani ka dur kumno kinot ban syek kali pat ba. Te kani kedai ke wara ya jing daerah nya police department Namar hakajing siya kadi kipulit kibora itu kali kitam ke ofisar kidi ban penbiang dia kot haswa batin kedau kiti yue ndai kumbayo I minta kira keleng itu kali kelem kot tem sla ni shek kot man kasni keleng yal dem non kot non sla dia di kot ndai yue bede shek ban man kasni pini yang tai bekali po spot pini po antai po 101 je itu kali ka swift ke rong bayong we pasong tu ofisar bojrong ba tip gue tu Nda tu we de balangkot basong itu fifth. Na we ba yong ba itu Riu like Khandai itu. Te hadian ba ai da RTI ang ne wa inform yang wong ba kani ka vehicle ML05D Riu Khandai. Te ya kani ong ka according the set officer was compound fine as per mutika pa hadian ba complain RTI kemun kana kalian ko polis ati action ini nomor kali. Cek mentai la cek hadian magale RTI la le asnang Pulit ki ong bala te la sim ta kani ko kali swift de hadian ba complain de la sim no kot kali ki kata jing kwa jong nga kalong ngamut ba nga bisni Pulit ndre nga peni ya ganti ka badai la da nga briu bobet da de la ki kedol ngele ban penbet da pla penbet tem salam no peni kum ne ban tharong la de ba nga kwa ban thamrai na ka tu sni ba shek kali an kot ki press face to face tu dikitu la khamrai ngam kwa ban pen khamrai ki Yale beda kanti da ka balik kumne kenang baki sotu ke bakin nama erat